сейчас позвоню в СНБ. Siz nacional vasıflarınızı kutlusu oturasınız. Sen Kırgızstan'ı değil, sen Kırgızstan... Нет, Поэтому- я имею на это право, полное право имею. Не Çok, знаю ben siz- киргизский языk, я имею право. Ко мне Sen nege кабинет- Rusça söylüyor diyor Ко мне кабинет зайдешь, Ben должен Kırgızca söyleşin gerek değil. да что ты говоришь? Siz Если ana ко мне nege кабинет tutasın зайди, beni? я киргиза приглашу, я тебя обслужу Çok как koyuyorsun, положено. ben Kırgızca söylüyorsun. Смотри. Nege sen Rusça söylüyor değil. Ben nege Rusça söylüyorsun? Ты что, ты Ben сказать, Kırgızstan что я должна caranım. с работы уйти? Ben Kırgızstan Нет, caranım. ну и что? Koyuyorsun. Ejengde bolgan Bakın, emas. çok- Вот именно, вот именно. Я Жазыңыз. тебя сфотографирую и тебя посмотрим, Çalınız. кому попадет. Жазыңыз. Мына мен да sizi Давай, tartып. давай. Мына. Давай. Тартып отам. Мына Нет, эже. лицо покажи. Коя тұрыңыз. Нет, Мына лицо эже. покажи. Тартпайсыз. Мое нет. Тартпайсыз. Ты свое лицо покажи Коя мне. тұрыңыз. Мына ол эже. Стой. Тартпаңыз. Ты свое лицо. Коя тұрыңыз. А Тарт, сейчас қанша я жол тебе жасаңыз. боишься? Мен Вот Кыргызстан сейчас я жаранымын. позвоню, сейчас Мен я Кыргызстан позвоню. жаранымын. Ну и что, я Кыргызстан. Кыргызстан, а ты приехал сюда. Ты Коя приехал, тұрыңыз. я родилась в Бахте. Коя тұрыңыз. Я буду разговаривать на ком Неге siz antep sen keldin deysin. Айтпаңыз siz antep. Men Kırgızstan жаран, men қалаған жерде сүйлөймүн. Коя тұрыңыз. Жоқ, байке, коя тұрсаңыз. Şunadan. Неге мен Кыргызстандын жараны болсо, мен Кыргызстанда туруп, эмнеге кыргызча сүйлөй албайм? Айтыңызчы. Ne sürer? Коя тұрыңыз. Мен неге кыргызча сүйлөй албайм? Мен Кыргызстандын жараны болуп туруп. Я мен оны азыр көзүңөргө чогуп көргөнсөм. Кыргызстанда екі тіл бар. Эки тил бар, туура. Мен ал эжени кыргызча сүйлө деген жокмун. Ал келип мен айтып атпайбы, сен кыргызча сүйлө деп. Орусча сүйлө деп. Мен эмне үчүн? Эмне үчүн айтышым керек? Мен эмне Орусияда жашап атамбы? Он Я. сказал орысша сөйле деп. Я не слышала, что орысша сөйле деп. Сен келип орусча сүйлөгүн. Неге кыргызча сүйлөп атасың? Мен түшүнбөйм деп атпайбы. Мен кыргызча мамлекеттик мекемеде иштегенден кийин түшүнүш керек да. Мен аны айтпадым, сиз кыргызча сүйлө деп. Туурабы? Lekin gos язык бар sen. Anda üçün gos язык бар. Тура, экинчи тил русский. Билем, түшүнөм. Бирок неге Кыргызстандын жараны болуп туруп антет мен я. Şunadan mesela.